Muri Burkina Faso abantu 14 batangiye kuburanishwa ibyaha bashinjwa mu mugambi wo kugambanira uwahoze ari perezida Thomas Sankara. Urubanza rwatangiye uyu munsi kuwa mbere ruje nyuma y'imyaka 30 Sankara yishwe arashwe mu bwicanyi bwamenyekanye mu mateka ya Afurika. Abantu barenga miliyoni muri Madagascar, ni ukuvuga 2 kuri 5 batuye intara ya Grand Sud bakeneye ibiribwa byihutirwa mu gihe amapfa ageze mu mwaka wa 4 nk'uko abategetsi batanga imfashanyo babivuga. Perezida wa Algeria Abdelmadjid Tebboune ejo yavuze ko kugira ngo ambasaderi w'igihugu cye asubire i Paris bizasaba Ubufaransa kwerekana ko bwubaha Algeria byuzuye. Abimukira amagana n'impunzi bashatse ubufasha hanze y'ikigo cya ONU mu murwa mukuru wa Libya ejo ku cyumweru, icyumweru kimwe nyuma y'uko ingabo zifite intwaro i Tripoli zitangiye icyo imiryango itanga imfashanyo yise urugomo mu guhiga abo bantu. Naho muri Tunisia guverinoma nshya irimo abagore benshi yarahiye uyu munsi kuwa mbere, harimo umugore wa mbere ku mwanya wa minisitiri w'intebe Najla Bouden. Uwo muhango wabaye nyuma y'amezi perezida Kais Saied asezereye butihuta abaminisitiri kandi yihariye ububasha abamunenze bafashe nka kudeta.